ବଢିଆ ବଢିଆ ଏ ତୁ କଣ ଏମିତି ନାଚି ନାଚି ଚାଲିଥିବୁ ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଏମିତି ଡାକି କାଇଁ ମୋ ନାଚ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆରେ ନାଇଁ ତୁ ଜୋର ହେଇଥିଲା ମତେ ଡାକିଲୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିବ ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କଣ ହେଇଛି ଏ ମାମୁଲୁ ଏ ଗଧ ଗପ ଶୁଣୁଛୁ ନା ବେ ଗଧ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ତୁ ମତେ ଏଠି ଡାକିଛୁ ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ ଜୋର ରେଟ୍ରେ ଡାକିଲୁ ଗୋଟେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ये गध गप सुनले सिना जानिबु କଣ କହିଛୁ एकदा राज्य में जेते गध थिले समस्त एकत्रित होकर मीटिंग कले मीटिंग कले मीटिंग कले मीटिंग रे निष्पत्ति हला समस्त बाहा हे जिबा पिला छाले जंगल को पड़ेबा बड़ा बढ़िया बात कहिला रामुलो सेया हला राज्य में जेते गध थिले समस्त बाहा हे गले हेले राजा घर गध सिए बाहा हेलानी लो बाबू बेसी कई बाहर बाकी तो राजा गाड़ी तरफ बढ़िया बढ़िया माल कथा कि सेया हो बाबू कौन सबू गध मिसी राजा घर गध को पचार ए राजा घर गध तू काई दी बाहर कई बाहर से कौन कहला भाई कौन कहला कौन से कहला मु राजकुमारी की बाहा है भी ओए 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 राजकुमारी की बात तेरा भाया ने गिरी तेरा मामूलो तू जोटा हसिलोटा किए मुचकुंडिया तू जमते मुचकुंडिया हस हसिलो सब कथा सेमती हसिलो हसिदे समस्त जंगल को पळेले हां आ राजा घर गध कोन खोला अरे अरे थाने ना कोई कि ये काई बात कथा को कथा ना कोई कि काई दे बात ए मामूलो हम रुद्रा को मुझे सेलिना मारो सेलिना मारो मते पूरा कोणे कोणे चाहे आ मेलु केते थर मो हाथरो गजरा नै ता कुंडले राइछि माइला हां ए मामूलो आउ हम रुद्रपति राखी जानती से कौन कहत जानिस कौन ती गोटे मारी टोका देखी तो बाहा कर दे सेलो भरलो मामू मारो गाली सही की सेलो भरे पड़ी के रहिछि राजकुमारी सेलिना मैडम को बाहा हेबी एसो अचल अचल संपत्तिर मालिक हेबी हेला बिनु बाबू शिव प्रेम को बुझी पारलानी सेटा से जरा वास्तव को बाहा हे गला एकतरफा प्रेम करी प्रेमिक हताश নাই হতাশ হই এ সেটা গলে যাও আশা ছিল সন্দেহ আই করি হল্লে ছোটি যাবি কেমতে এ সেটা না ভিড়ে সেটা পড়িলা কোন করতা রে বিগলি বলিয়া ये राजा घर प्रेम भारी অভিবারে সে তো অন্য বলা অনেলু মো ঘনিয়া বাড়ি আগকু রখানি পছর করি এ ধলা ধর মাতালি উপাচ করসিতা তালি বচাই দে তালি বচাই দে তালি বচাই দে ওই তালি বাজি ওই বাজবো বুঝলু বনিয়া रुद्र प्रताप मानसिंह चाहिए तोरी बढ़िया सोहे बढ़िया खाने की पोती दबा केस भी हबने मिलू भी बता रहा तो मार मेरी बनिया बिंदा वो बिंदा या बनिया आगे सब ठीक ठाक चलছে आगे नमस्कार आगे नमस्कार আরে দূরদর্শন नमस्कार তবে এসে পৌঁছেছি আগে আগে হ্যাঁ ঠিক আছে ঘনিয়া ভিতরু आगे পয়লা বাই মনরে আচ্ছা দূরদর্শন आगे মো কেস কে করো तो चुचु चल चला हेले হেলে কিন্তু অথবা এসব মু চলে যায় যেটা শীঘ্র দিব সব সেটা শীঘ্র মজো চলে আবার आगे माइक से दूरदर्शन दर्शन ए राहदेली छाड़पत्र के चले मोटू की उडे बळी गला नाचिबो किंतु आता घटना আরে কিন্তু বলি কর তো দূরদর্শন কেতে টঙ্কা টঙ্কা टंका तो चले जा वो खाली ग्राउंड का टंका माने को ग्राउंड रे छाड़पत्र के चले जा রাউন্ড খুঁজো দূরদর্শন রাউন্ড খুঁজো যেমিতি হোক না কাহিঁকি মজো সেলিনরি মো সমাধান ग्राउंड Thank you.
ଚାହୁଁଟା ତ କ'ଣ କୁହ ଚାହୁଁଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କଥା ଲଗେଇବ ଯେ ସେଲିନାର ଡିଭୋର୍ସ ହବ ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ପାସ୍ ଅଫ୍ ସମୟକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ ରଶ୍ମି, ଆଜ୍ଞା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେମିତି ହଉନା କାହିଁକି ସୁମନକୁ ରାଜି କର ସେଲିନାକୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଲିନାର ଡିଭୋର୍ସ ହେଲା ପରେ ସୁମନ ଯେମିତି ସେଲିନାକୁ ବାହା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ଏ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ମୋ ଓଡିଶା ଟପ୍ପର ହେଇଛି ମୋ ଭାଇ ଟପ୍ପର ହେଇଛି ରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସୁମନ ସୁମନ ଇଏ ତୁ ବାବୁ ଆରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ତୁ ପାଠ ପଢି ମଣିଷ ହେଇଛୁ ଯା 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 ବାବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାତ ଆଜ୍ଞା ସାନ ବଳିକା ଏତେ ଟୋକା ଯାଉଛି ମୋ ବଳିକାକୁ କେହି ଗୋଟେ ବଢିଆ 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 ଆଚ୍ଛା ସୁମନ କ'ଣ ପଢିଛୁ? ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପିଏଚଡି କରିଥିଲି ସାର୍ ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ମୋ ଓଡିଶା ଟପ୍ପର ହେଇଛି ୱେଲ୍ ଡନ୍ ସୁମନ ୱେଲ୍ ଡନ୍। ଆଚ୍ଛା ସୁମନ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଫରେନ୍ ଯିବ ନା ଜବ୍ କରିବ? ୟେସ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆ ଡିସିଜନ୍। ମୁଁ ଜବ୍ କରିବି ସାର୍ ଜବ୍ଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୁମନ ଭେରି ଗୁଡ୍। ବୋଲିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମ ଭାଇକି ନେଇ ମୋ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖା। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଦୂରଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା। ତମେ ବି ମୋତେ ଦେଖା ହଁ ହଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ଚାହା ବାଟଟା ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ସିଆଡେ ଏମିତି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଲଗେଇଛ କ'ଣ? ଆରେ ତମ ସୁମନ ତମ ଟଙ୍କା ଠିକ ବଟର ଲଗେଇଛି ତମେ ଦେଖିବ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଏତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଇ ହିସାବରେ ତମେ ଆଉ ଚାଲିକି ଯିବନି ମୋ ବାବୁଲ ଚାଲିକି ଯିବିନି ଲୋ ଟିକିରି ଯିବ ଏ ଭାଇ ଗୋଟେ BMW କାର୍ କିଣିଦେବି ଆ ସେଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ବାବୁଲ ମୁଁ BMW କାରରେ ଯିବି ମତେ ପଛରେ ବସେଇବୁ କାହିଁକି ଆଗରେ ବସିବାକୁ ମତେ କିଏ ମନା ନାଇଁ ନାଇଁ ପଛରେ ବସେଇ ଡାକ୍ତର ଏ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଆଉ ବାବୁ ହଉଛି ମାରି କାମ କର ଇଏ ଆଉ ମାରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବନି ଚौका ହେଇଗଲା ପରେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେବି କହିଲା ଭାଇ ବଲରେ ବସି ହସକୁ ଖେଳା ଭାଇ ବଲରେ ଆଉ ହସ ଉଡି ଗଲେ ବୁଢୀ ଭାବେରା ଭାଇ ବଲରେ ମୋ ଭାଇ ସତ କହୁଛି ନା ଆରେ ବଡ଼ଟା ତୋ ସାନ ଭାଇ ସତ କହୁଛି କିରେ ତୁ ବାଟୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଧୀରୁ ଭାଇ ଆମ୍ବାନୀ ପାଖରେ ଯାଇ ତୁ ବସିବୁ ଧୀରୁ ଭାଇ ଆମ୍ବାନୀ ପାଖରେ ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ତୋদের ଖାଲି ତେଲ ମାନେ ବାବୁଲୋ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଏ ସତ କହୁଛୁ ଝୁଅ ପିଲା ତେଲ ମାଲିସ କରିବେ ଧୀରୁ ଭାଇ ଆମ୍ବାନୀ ପାଖରେ ଯାଇଛି ଧୀରୁ ଭାଇ ଆପଣ ଚେୟାର ବସୁ ଆଉ ମୁଁ କହ କେରି କୋଡେ ତମେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଆମ୍ବିଳା ଖାଇ କରିଦେଲି କିରେ ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ଭାଇ ଖାଇବ ଭାଇ ଧନ ଭାଇ ଖାଏ କେହି ତ ପରପୁରା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବିଳା ଖାଇ କଲେ ମନୁ କହିଲୁ ଆରେ ଛୁଆ ନଗାଟା ମୋ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ଖରାପ ହବ ଏ ତୋ ଭାଇ ଯାଇକି ଜାଣିବାକୁ ଯିବ ଶୀତ ଲୋକ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ସେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ତମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ବା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଆରେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଲ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସେ ତାକୁ ଯଦି ହାତ ଛଡା କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋଠୁ ହତ ବାଗା ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ଜାଣେନୁ ମୋ ଘନିଆ ବାড়ি ଆଗକୁ ରଙ୍ଗେନି ପଛର କଳି ଏ ଭଲା ଦର ମାତ ତାଳି ଆଗ ତାଳି ବଜେଇ ଦେବି ତୋରି ତାଳି ବାଜିବ
ହଁ ଆରେ ଦେଖ ଶୀତଳ ଛୁଆଟା ଘରକୁ ଦାନ ଦବ ତମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହବ ନା ନାଇଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଦେଖା ହବ ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ତୁ ସୁମନ ସହିତ ତାକୁ ବାହାର କରି ଦେଖି ଭୁଇଠି ତୋରି ହାତରେ ତାଲା ତୋରି ହାତରେ ଚାବି ମାମୁଁ ହେଲେ ସତ କହୁଛୁ ନା ମୋ ହାତରେ କାଲା ମୋ ହାତରେ ଚାକରି ତୋରି ହାତରେ ତାଲା ତୋରି ହାତରେ ଚାବି ହଁ ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ କ'ଣ କହୁନୁ ତୁ ତ ଓକିଲ କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ ଠାକ କରୁନୁ ହଁ ଏଇ ଆସନ୍ତା କାଲି କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିଦେବି ହଁ। ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଫାଇନାଲ ଆରେ ଆଉ ଏ ବୋଇଲା ପୋଖରୀ ବେଙ୍ଗକୁ ସାପ ଜଗି ଅଛି ସାପକୁ ଜଗେ ନେଉଳ ଆଉ ନେଉଳକୁ ଜଗେ ଶିକାରୀ ଭାଇରେ ରାମୁଲ ଏ ଧରା ପଡ଼ି ଗଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା ବାଇ ବନ୍ଧରେ ହସକୁ ଖେଳା ବାଇ ବନ୍ଧ